S našim SBR sistemom za pročišćavanje za mala postrojenja Fluido dobivate u svakom pogledu najbolje i najmodernije rješenje za decentralizirano pročišćavanje otpadnih voda. Za sve neugodnosti i izazove imamo odgovarajuće rješenja. Kao prvo naglašavamo potpunu nepropusnost naših vrlo izdržljivih i za okolinu neopasnih polijetilenskih rezervoara. Stare posude za zbrinjavanje otpadnih voda od betona kroz neko vrijeme nisu više 100% nepropusne. U budućnosti nepropusnost bi se trebala redovito kontrolirati od strane državnih organa. Stoga vam mi preporučamo naš PE rezervoar, otporan na korozivno djelovanje. Gotovo je s propuštanjem zbog slabih spojeva, betonske korozije ili probojem korijena biljaka, jer je rezervoar izrađen u jednom komadu iz 100% polietilena. Također revolucionarizirali smo postupak čišćenja pomoću SBR sistema Fluido. U načelu svaki uređaj je sastavljen iz dvije odvojene komore. U prvu ili primarnu komoru ulazi onečišćena voda i višak mulja i sanitarija, te djeluje kao međuspremnik. Skupljeni mulj trebate po potrebi ili bar 1 do 2 puta godišnje odstraniti. U sljedećoj SBR komori odvija se pravo čišćenje otpadnih voda. Naš plutajući sistem za pročišćavanje Fluido kroz potopni prozračivač dovodi potreban kisik za rast mikroorganizama i u roku od 8 sati potpuno očisti otpadnu vodu. Čista voda se skuplja u gornjem sloju, te se jednostavno bez problema odvaja u prirodu ili u podzemne vode. Inteligentni sistem za pročišćavanje sam provjerava da li je ciklus čišćenja potreban ili nije. Tako automatsko štedljivo djelovanje pomaže da cijelo postrojenje ne potroši više od 60 do 75 kWh električne energije godišnje, što odgovara trošku od 10 do 12 eura po osobi godišnje. U načelu naša kompletna postrojenja sastavljena su iz 1 ili 2 rezervoara, 2 okna, 2 PE poklopca i sistema za pročišćavanje Fluido. Pošto Fluido jednostavno pluta na površini vode, sistem je vrlo fleksibilan. Korisni volumen u postrojenju može se svaki trenutak individualno prilagoditi. Malo SBR postrojenje za pročišćavanje Revatek nije veliki sistem, koji se uvijek prilagođava vašim potrebama, te kao modularni sistem može rasti s vama. Posebnu pozornost posvećujemo kako izradi svih električnih komponenti, tako i pumpi, koje su se u radu već 1.000.000 puta iznimno dobro pokazale, te ih prodajemo u velikim količinama. Uz to vam možemo ponuditi Klarbox, potopni paket koji daje profesionalno rješenje za oticanje očišćene vode. Također moguće je dodatno opremanje postojećih septičkih jama s inteligentnom tehnikom Revatek. I zapamtite, svaki uređaj odgovara svim njemačkim i europskim propisima i normama, te ima 15 do 20 godišnju garanciju na rezervoare i 3-godišnju garanciju na kompjutersko vođenu tehniku pročišćavanja. Koja je konfiguracija postrojenja najbolja za vas, možete saznati kod našeg zastupnika tvrtke Larix, tvrtke s najboljim rješenjem, ili u poglavlju Dodaci. Pored značajnih proizvoda, Revatek vam nudi i cjelovito servisno-opskrbni paket za vaše malo postrojenje za pročišćavanje. Od izbora optimalnog tipa uređaja, pomoći kod dobivanja dozvola, transportnih usluga, sve do posredovanja kompetentnih i sigurnih stručnih službi za montažu i održavanje. Ne zaboravite, na našem telefonskom broju možete za sve nejasnoće i pitanja dobiti kompetentni odgovor i pomoć. Također nudimo vam vrlo povoljan ugovor o redovitom održavanju postrojenja kroz cijeli životni vijek uređaja. Dakle, svakako nećete pogriješiti ako se odlučite za dugoročno najjeftinije, najsigurnije i ekološki prihvatljivo rješenje za Revatekovo SBR malo postrojenje za zbrinjavanje otpadnih voda.